lelithi learn to do good, seek justice, help the oppressed, defend the cause of orphans, fight for the rights of widows. Mangakhuluma ngeSiswati lithi funza kwenta lokuhle, yetama kwenta bulungiswa, yelekelela labacindzetelekile, lwela tintsandzane, uphindze ulwele bafelokati. Kukhuluma uNkulunkulu la, uyala abantu labathi balandzela yena, ubaniketa umyalo wonke lothi ulandzela uNkulunkulu ufanele ukuthi a-abide ngana i-command. Lelivu laNkulunkulu leli silibita nge-command, uthi funza kwenta lokuhle, learn to do good, seek justice. Endzabeni ngubani lodlelwa phansi mabathi seek justice, funa ukuthi ngubani lodlelwa etibini la, ndokhona kuma nanangilodlelwa etibini kulesimo. Help the oppressed, buka lekubekwe libhudze etikwabo ubaside. Defend the cause of orphans, ungaba nentsandzane indzaba yakhe yimelele. Fight for the rights of widows, lwela emalungelo ebafelokati. English Standard Version, it's learn to do good, kuyafana. Seek justice, kuyafanana. Correct oppression, nako lalehluka khona lithi correct oppression, wena ke qondzisa la kunekucindzeteleka khona. Bring justice, letha kwehlulela lokuhle to the fatherless, kulabete bobabe. Plead for the widows, mani esikhaleni sebafelokati. I-Berea Standard Bible yona ithi learn to do right, kuyafana. Seek justice, funa ngubani lodlelwa etibini ngidoma naye. Correct the oppressor, nako lebengicondzene nakuleli la kaBerea. Lisike lona correct the oppressor, konza ngqo kumgqilati, umqonzo umtshele ukuthi lokho akusiko. Correct the oppressor. Bese lithi defend the fatherless and plead the case of widows. Yeah, bengifuna lapho nje sesingaya ku New King James, nayo siyayibona ithi learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, yithethisa umgqilati lwa naye. Rebuke kusho iKing James. Ngilona iBhayibheli lengicabanga ukuthi makusasukwa kuSgreek kutiwa ku-English laba lokuqala bona bathi mabahumusha bathi lapha uNkulunkulu wathi rebuke the oppressor, yekela kusofta lokugcilata abantu, mtshele 99 mqonze. Kurebuke kukhuluma kusebenza emagama laqinile uma uyala umuntu ukuthi akayekele into. Kurebuke usebenzise emagama laqinile mawuyala umuntu ukuthi akayekele kwenta lokutsite. I-New American Standard yona ifika lapho ithi nayo ithi rebuke the oppressor ngeligama la Jesu. Ngicela ke kuma lapho benginiphathela omavi ukuthi yonke into lesiyendako incike evini laNkulunkulu, senda umsebenzi lesabitelwa wona. Sengicela ukuchubekela phambili, sengilifundile livu laNkulunkulu. Ngibongile Ras lo nginikete kona la. Ngiyangithanda ukuthi umuhle babe busisa kufundwa kwelivu lakho ima nemaswati.